Ovo mislim sada pofarbati ovu stolicu. To je stara stolica negdje iz razdoblja od 30. do 40. prošlog stoljeća. Ima zaobljene linije, ovo je kao u stilu tunela. Zaobljene. Koju sam uzela, boju da neko ne padne hlače. Neka šampanj boja, kraljevska šampanj. Vidjet ću kako je, nikad nisam radila sa njom. Malo pomiješati. Čisto da vidimo kako će biti. Nije loše, u svakom slučaju bolje nego sada. Nisam dobro baš postrugla da se bolje hvata, ali ću staviti dvije ruke. Dobro, to je ta prva, nema veze. Neću puno precajzati jer jednako je stara i malo, dobro ono, dosta je čvrsta. Nisam je baš puno ni pasila. Neko vrijeme bila je i na terasi, pa je kiša ulovila. I ostala mi je samo jedna, imala sam ih jedno 4. Ali kažem, to je baš stolica, šteta koliko je stara. Eto, skoro 100 godina. Što sam jučer, sam nešto farbala? A da, vrata. Zaboravila sam snimati. 2 vrata sam pofarbala u neku prljavu bijelu boju. Nekako mi je žao te stare stvari koje su onako još funkcionalne, ne ih iskoristiti, pa makar malo imat neko vrijeme, jer su puno su kvalitetnije nego ove današnje što se prodaju. Onda ih iskoristim. A što se tiče dizajna isto mi je ok su mi. Čak ne mora se imati šta, sve 4 ili 6 stolica jednake. Glavno da služe. Dobro je da se slažu ono stilski. Jer sa ovime što se danas većina prodaje, to je bez veze. Ne možeš ih baš puno niti kombinirati sa nekima. Iako se meni sviđa taj skandinavski isto, taj stil sa pravnim linijama, ili japanski. I onda se može isto ubaciti, to mi se isto sviđa sa
nekim Biedermajerom, ali samo iz Biedermajera samo stvarno ono jedna stvar. Ne volim baš taj kič. I ono, volim kad su to neke moje stvari koje sam nekad koristila ili netko od mojih, a sada da bi gomilala kuću sa tim nekim antikvarijatom, to ne bi. Jer sve te stvari imaju nekakav svoj i miris od starina i da se uvijek onako zaustavljam na ono što imam ja iz svoje obitelji. Na možda i nemam više baterije, možda se ne snima. Mogla sam čekat da se osuši pa da okrenem stolicu, što bi bilo jednostavnije, ali kad netko nema strpljenja nekada, onda je to tako. Kako lijepo na hladno na podu. Kao neki kukac se prevrćam tu. Mogla bi pokazati i mislim sam snimala kad sam ovu komodicu ovdje za mene farbala. Tu nisam bila zadovoljna sa bojom, to sam naručila. Htjela sam masno zelenom svijetlu nijansu i dali su mi ovo kao silu bijelu. Sve se moglo, nema veze sa zelenom. Ali kad ću je pofarbati u zeleno. I baš želim imati neku nijansu i slično. Sviđa mi se ova boja. Ok je. Da vidimo, znači rekli smo da je ovo je šampanj, kraljevski šampanj, Royal šampanj. Da vidimo kakvo je stanje ispod kuku. Evo, sasvim lijepo pofarbana, strava moja stolica stara. I ovo ćeš mi poslužiti. I evo, kako su zanimljivi i ovi čavli. To je sve tako staro, kvalitetno. Današnje stolice, se neka igrica koja se raspadne. Nema sezonu, malo vodi na kuhinju. Ok, tamo će mi biti ovaj mali momčić.
Evo, stolica je osušena. Jako sam zadovoljna sa bojom. Osušila se za nekih 5 do 7 minuta, najviše 10. Odlično je, stvarno. Ajmo isprobati ipak sa jastukom. Odlična je. Da, znači ova boja je kredasta boja na bazi akrilnog polimera, koga bude zanimalo. A rekli smo da je kraljevski šampanj ili tak nešto. Odlično. Super.